Dobro večer svima, pozdrav. Pozdrav do Site. Благодарам. Спирко Георгиев, Италия. Добро вечер. Добре. Добро вечер, поздрав до сите. Се извинуваме за вчера лајвот, не можеме да го одржиме поради технички проблеми. Имаме мала брзина на интернет и затоа не можеме да влеземе во лајв. Цел ден денеска ниска брзина на интернет, апсолутно само за некои објави, да кажеме, или поголем лајв. Ајде још мало да се окупимо и идемо со информацијами за неких 5 минута. Код нас имамо од 22 полициски саат се увели овде у Македонија, така да надам се да нема да ме упецају, маскирали смо се
Morali smo da menjamo lokaciju zbog dobar internet. Ovo večer imat ćemo i gosta, to je gospodin Zoran Angelov, tako da vidimo pozdravna poruka koja će biti njegova informativna. Hvala. Dobro, da krenemo. Dobro večer još jednom svima. Dobro večer na svite. Се јавува Майк, дигитален војник. Тука сме пред се да ви изнесеме вистината за Q, планот за спасот на човештвото, кој што се одвива во позадина на COVID лажната пандемија. Пандемијата е измислена со една цел: депопулација на цело становништво на цела планета во сите држави. Подкупени влади, подкупени медиуми и останати организации, доктори, војска, полиција и така натаму, поготово на врхунските позиции во армијата, во полицијата, во медицината и така натаму. Сите се Deep State играчи пред време формирани. Сите држави се под окупација во моментов. Едини кои што се ослободени се Тексас, Аризона, Алабама и така натаму, односно во вкупен број од прилика некои 18-20 држави во Америка се ослободени. Сега šta се дешава сада у целој планети? С Александром многу смо разговарали, укратко сам пренио едну негову аутентичен одговор. Пусти нек проđe još jedno 10-ak dana da vidimo ovo što je u toku nek završi. Tako da to je bila informacija, jer šta se dešava sada? Kako što vidimo, svugde po državama se prekida vakcinacija. Znači, sve više i više smrtnih slučajeva, odnosno to je veliko buđenje. Da shvatu ljudi da je ovo velika izmama, velika obmana. Za sve vas ovo već krećemo sa informacijama još jednom. Izvinjavam se za juče, nismo mogli da raportujemo zbog problemi sa internetom. Promenili smo operator zbog naravno finansijskih troškova, međutim loš operator, nema dobar prijem. Imamo veliku gigabajte, međutim nemamo dobar prijem. Tako da stari operator je završen. I to je to. Šta da radimo? Mora da menjamo lokacije da bi dobili bolji prenos. Još 2014. godine se objavilo video, a to je, ovo je profil Dado Malešević i kaže ovako: lažni filantrop i eugeničar, umno bolesni Bill Gates bez i malo srama je izjavio da želi kroz cjepiva smanjiti populaciju na planeti za 15%. Ovo je 2014. godine informacija. Bill Gates ulaže u razvojne projekte protiv teških bolesti, ali nema ništa protiv genocida vakcinama. Ovo je 2014. godina. Na planeti trenutno živi oko 6,8 milijardi ljudi. Ovaj broj bi uskoro mogao porasti na 9 milijardi. Ali ako napravimo jako dobar posao sa novim cjepivima i reformom zdravstvenog sistema, broj bi mogli smanjiti za otprilike 15%. Ova izjava potiče na zločin protiv čovječnosti, prema kojem pravu Bill Gates određuje koliko ljudi ima viška u svijetu i koji su ljudi višak.
sigurno nisu njegova djeca, niti djeca elite koja angažuje i novinare za prljave poslove. Njemački novinar Udo Ulf. Dobro, to je bila informacija iz 2014. godine. Tako da vidite svima sve više i više dokaza izlazu. Kako što vidim, još jednom datum 20. mart 2021. godina je datum svugde na planeti izlazi narod da protestuje. Na taj dan, kako vidim, sve više i više ljudi mi se javlja, Mike, organizujemo prevoz, ovo ono iz Kumanova, Makedonija, Kumanovo, imame nešto, nekoja organizacija, сега ќе ви пренесам. Znači, da li imаме organizirano luѓе за во сабота од Куманово? Прашувам да организираме превоз. Значи, објавit ću профил од овог господина Македонија за од Куманово кој што одите кон Скопје на 20 да имате превоз. Информација. Словенија прекида имунизацију са AstraZeneca вакцинама. Холандија нема маске, дистанца. Данас су гласали, па да видимо. Ова е од јуче информација. Немачка суспендована вакцина AstraZeneca. Ово е видео снимак да видите сви да ове вакцини уопште не штите од маске, не штите од ништа. Значи видите човек како издисуе и апсолутно све што издисуе излази вани са чошкова. Ево, менја човек маске, ставља дупле маске. Значи, ево, значи видите да поима нема благе везе, нема sa nikakvom zaštitom. Vidite to što se dešava. Evo. Čovjek je iskoristio toplo-ladni vazduh, znači parea se stvara i jednostavno to vam je dokaz kako ide vazduh, izdisavanje. Evo, ove su druge maske. FFP2, ova sa najlonom. Eto. Ovo je dupla maska. Eto. Znači to je čovjek uradio, setio se, svaka mu čast. Sljedeća informacija. AstraZeneca, kineska firma sa 45.000 zaposlenih. Svi koji su primili AstraZeneca su mrtvi. Nekoliko zemalja su prekinuli. Pozdrav još jednom za sve one koji što gledaju po prvi put ovaj live. Odbijajte vakcine, smrtonosne su. Govorimo već 12 mjeseci, COVID je izmama, plan za depopulaciju. Odbijajte, informišite se, spasite se. General Flynn, ovo je dokaz. Q postoji, gde ide jedan, tamo idu svi. Na desnoj ruci imamo General Flynn koji što ima zelenu narukvicu na kojoj su ukucana slova gde ide jedan, tamo idu svi, odnosno samo inicijali na engleski. Kanola zejtin registrovan kao pesticid u Agenciji za zaštitu sredine. Odbijajte, molim vas, i vi svi što kupujete u supermarketima, kupujte hranu sa vaše zemlje koja što se proizvodi prirodno. Da li će to biti sir, urda, mleko i tako dalje, sve ostale proizvode, kupujte sa vašeg regiona, mnogo su bolje i zdravije. Cela istorija je lažirana i cela nauka do sada. U svetu 8 miliona dece svake godine su žrtve trgovinu sa decama. Q plan i predsjednik Trump je ovo sprečio, počevši izvršno naređenje 2016. godine, stop sa trgovinom ljudima. Najveća bitka se odvija u našim mozgovima. Kada shvatite da je COVID izmama, cela matrica njihova pada u vodi. Informacija sljedeća. Ovo je informacija slikana u Atlanta Tyler Perry studio. Znači, ovo je studio. Znači, ovo nema veze ni sa Belom kućom. Biden je glumac pod lateks maski i komplet, cela njegova ekipa. Danas je izašao kao hologram, smo ga vidjeli.
Znači mikrofon drže mu mikrofon, on sa rukom preko mikrofona, znači osjeća se kao, stići ćemo do te informacije da vidite, znači objava Denska vino, kraj je blizu, osjeća se kraj, pravo da vam kažem i ja kako vidim, sve zemlje objavljuju povlačenje sa vakcinacijama, tako da dobar znak. Predsjednik Trump u Floridi. Juče mu je bio u goste Verdon Jones. Evo, to je ta slika. To je to. Znači, objavio čovjek sa predsjednikom Trumpom. Poruka pozdravna za sve vas. Ako izađemo od njihove matrice, film završava. Oni više ne može da nas kontrolišu, a to je veliko buđenje. Ovo je Hillary i Bill kad su bili bratučedi, a ne muž i žena. Ovo su od Rockefeller familije. Ja sam napravio mali kiks od istog oca, međutim oni su izgleda od dva bratučeda deca. Tako izgleda ćemo doći. Od dva brata deca, tako nešto. Vi gledate uživo veliko buđenje sa nama, sa narodom. Sljedeća izjava je nova Hipokratova zakletva za sva medicinska lica. Ja, doktor, kunem se da ću da čutim dok ubijaju ljude sa otrovnim vakcinama, da ne bih izgubio posao. Ovo je najnovija zakletva koju polažu ova medicinska lica odnosno sa novcem. Prvo im daju dobar novac, pa onda polažu ovu zakletvu i cepaju do kraja. To nisu medicinska lica, to su ubici plaćeni. Sljedeće, ko ne zna koliko je loš satanist Biden, evo da vidi. Ovo je video snimak, slušajte ga. Ovo je original Biden dok je bio živ. To je da vam samo dolovim. Ovo večer bit ćemo kratki jer u 22:00 počinje ovaj policijski sat. Da ne rizikujemo da me maltretiraju, pravo da vam kažem, 4500 evra ili godinu dana zatvora. Treba da se bijem, da se maltretiramo. U 5 do 10 završavamo live i bežimo. Informacija Srbija. Sandulović, nikad složniji, 20. mart, svi zajedno rušimo ovaj režim i ovu SNS bandu. Idemo narode moj, idemo republikanci. Informacija Republikanska stranka Subotica. Informacija sljedeća. Zapalila se zgrada u izgradnji odmah do Capitol. Ovo je to. Znači Washington DC. Trenutno u Makedoniji odvija se popis koji što ne odgovara nama, svima koji što volimo i poštujemo našu zemlju gdje smo rođeni, to je Makedonija. Dešava se sa narodski rečeno kratkim rečima nadgrobna ploča za Makedonca. Ovo sada što se dešava je falsifikat neviđeni, teški. Popisavaju se lica koja što žele neko da se popiše sa svojim matičnim brojem i mnogo mi šalju poruke da se već neko popisao za njih. Znači, to je osnova za krivično delo, treba da se prijavi do tužilaštva Skoplje. Znači, Zavod za statistiku ne vodi ovu evidenciju dobro. Ovaj direktor ovdje je Deep State, znači ovo je igrač od Zajeva. Kako sam primetio sada, počeli su od makedonske vlade da beže ovi funkcioneri. Znači, generalni sekretar vlade Raškovski je bio dijagnosticiran COVID-19. Trenutno se kao nalazi u Meksiko na odmor, međutim, vidjet ćemo
šta će izaći od toga. Onda Zaev najavljuje unutar partijske izbore za novog predsjednika partije, pa da vidimo šta će i s time biti. Onda najveće opozicione partije VMRO, isto predsjednik Mickovski je COVID pozitivan, načelnik makedonske armije je COVID pozitivan, još neke pevači su tu COVID pozitivne. Po Q planu svi znamo da COVID pozitivan kod oznaka je povlačenje, odnosno bit će optužen za zlodjela protiv čovečanstva. Isto Makedonija, mikrobiolog Nikola Panovski je igrač na Deep State. Znači, toj čovjek apsolutno laže, sve koja bukva mu je laga. Juče smo imali predsjednik Patriotskog instituta Makedonija Pandov. Popis od nema da bude uspešen, Zaev i ti okolo nego se nezdravi COVID profiteri. Amerika prepuna sa vojnim letovima, znači ovo je slika da vidite, znači vrije od aviona u nebu nad Amerike. Profil borac za istinu, video snimak borba u autobus sa maskama, odbijamo maske, znači borimo se i tako dalje. Ovo je Starship SN 7,2, juče je prenesen u SpaceX u Boca Chica, Texas. Znači ovo je valjda neki njihov satelit spreman za lansiranje. Ruska vakcina Sputnik. Evo je. Znači ovo je 250 ili pola litar flašica. Unutra se nalazi ruska rakija koju što se krstili Sputnik V. Znači, ko ne pije rakiju, on ima vensku trombozu. Smrtne posljedice AstraZeneca. Video snimak Amerika. Days after getting the shots, second person died just one day after. The government will thoroughly investigate the deaths and openly share the results. So please believe in the government and get your vaccine shots. Znači, ljudi umiru, Svjetska zdravstvena organizacija kaže nastavljamo dalje, da vidite svi oni uspavani, da shvate, da im ne misle dobro, da su te organizacije koje što su protiv čovečanstva, to je to. Državni tužilac Teksas, jako sam gord, objavljujem da Florida, Nevada, Montana, Aljaska i Porto Riko se priključuju u masovnu tužbu protiv monolistički tehnološki gigant Google. Naša koalicija uz nestrpljenje očekuje da pozove Google odgovoran za nezakonsko ponašanje. How internet ads are offered. We're also suing Google for its unlawful secret price fixing agreement with Facebook. There is no other market where bad actors control buying, selling, exchanges, and the information used to make trades. Google's... To je to. Veliki broj emigranata ulaze u Ameriku preko Meksika. Tako da Biden i administracije uopšte ne reaguju na sve ovo. Narod se budi i jednostavno pitanje je veliko zašto ovi postavljeni tamo u Washington ne reaguju na to i pritom forsiraju da ulazu emigranti koji što prave svakake probleme stanovništvu u SAD. Ovo je predsjednik Trump. Ko ne veruje u trgovinu sa decama? Evo ga predsjednik da čujete. Stopping human traffickers. Human trafficking is a big business. It's a big deal. Dealing in children is a big deal. Children are probably the most harmed. They grab them, they put tape over their mouth, they tie their hands, and they take them. Trgovina sa decama je realna. Oni kradu decu. Krađanje dece je strašno. Stavljaju im lentu preko usta, vezuju im ruke i nose ih u druge države. Ovo je predsjednik Trump. Idemo dalje. Glumac Biden produžit će sa guvernerom Andrew Cuomo i pored serija optužnica za seksualno vaznemiravanje i prikrivanje broj smrtnih slučajeva u domovima za starim licama. Znači, ovaj čovjek Cuomo je Deep State, a Biden sarađuje sa njime. Kratko da završimo.
Ovo je preskonferencija. Zaev znači traži novi mandat, najavljuje predsjedničke izbore, odnosno za partiju, unutrašnje izbore za predsjednik partije. Znači ovaj se priprema polako. Predsjednik Trump bit će intervjuiran u 19 sati po ponoći. Ovako, znači bit će intervjuiran u 19 sati Fox News Prime Time sa voditeljicom Marija Barti Romo. Ovo još nismo vidjeli, čekamo da dobijemo, objavit ćemo. Ovo je vojno lice Dragan Ugrinovski koji što objavljuje za sarin, bojni otrov koji što bacaju sa neba, koji što nas truju i pritom lažu nas da smo zaboleli od nekakvog virusa. Upravo mi smo uzdisali te otrove i gušimo se. Cijeli svet objedinjen. 20. mart, dan spasa čovjeka. Mi živimo treći svjetski rat protiv čovjeka, genocidna, perfidna, monstruozna, antihumane merke, koncentracione logore, cela planeta, preko prinude, ucene, militantna nasilstva, strah, genocidne vakcine, boleste i pomor ljudima. To moramo da sprečimo i da dignemo naše glasove na 20. mart 2021. godina. Kaže ovako, odvjetnici najavljuju Nirnberška suđenja protiv svih počinitelja prevare s covidom. Znači polako zagreva se situacija, polako idemo na velike poteze, odnosno od uspavanog ovog naroda budimo se. Osjećam, primećujem, znači prema svim informacijama u ovih proteklih 11-12 mjeseci koliko gledam, buđenje sada ide malo brže jer gledaju da ljudi umiru i to tera čovjeka da razmišlja. To je otvaranje pinealne žlezde kod čovjeka da shvate da je COVID izmama. Za ovu pinealnu žlezdu satanisti su znali hiljadama godinama unazad i htjeli su da nam je zatvore i zatvorili su nam je i zato su radili šta god su htjeli. Češka, igrač duboke države. Dobro, nemam ovdje ime, znači sam. Idemo dalje, dopunit ćemo. Aleksandar Nogo, informacija. Ne, rano je, pusti još 10 dana da se odigra ono što je u toku. Znači, Aleksandar Nogo je primetio da je nešto u toku, da je neka predstava u toku. Tako da i ja gledam da sve više i više zemalja, znači, objavljuju da vakcinacija ne prolazi. Jednostavno ljudi umiru. Tako da to je to, da vidimo šta će biti nadalje. Ovo smo rekli, znači, informacija Srbija. Radi se o kasarni u Pančevu gdje je vojska zaključana jer ne žele da se vakcinišu. Mnogi su dali otkaz i otišli, a ostali su zaključani u krugu kasarne i odbijaju poslušnost. Ima jedna grupa koja je primorana da primi vakcinu jer imaju porodice i žene im ne rade. 380 šerova do sada. Informacija. Cijepiva zgrušavaju krv, samo da znate. Ovo je poruka. Jako dobar video gdje govori Mario Zna i advokat Milan Bosika. Jako spreman, danas sam ga slušao. Evo. Kaži mi, šta se to desilo na Facebooku? Kakva je to objava koju si ti podelio, pa su pokušali da te učutkaju, ali nisu uspjeli? Pa evo, radi se o tome da sam ja zapravo pre 2 dana, ja mislim, evo više ne znam koji je dan, verujte da skratim za sve vas. Molim, pogledajte ovu objavu. Ovo ima preko 27.000 pregleda, znači od juče, prekjuče je objavljeno. Ja sam je objavio malo pre, 82 šerova do sada. Jako poučan video da se informišete od pravnog aspekta, kako da se odbranite. Lažu vas i medicinari, i policija, i vlada, svi vas lažu, ne smeju ovo da radu što se sada radi. Prisilna vakcinacija, prisilno nosenje maski je krivično delo. Informacija. Dobila sam info da žandarmerija iz Beograda kreće u Čačak jer ljudi protestuju. Informacija Beograd, protest protiv COVID diktature 23.2021. godina. Ovo je jedan lijep video snimak.
jako su lijepo uradili i to sam ja objavio. Mike, Hrvatska čeka lockdown od 1.4. Dobila sam obavijest od muža, to je to, kako bi ti rekao. Hvala, da, malo sam se nasmejao danas na ovu informaciju, ali pošto nemam puno vremena, bit ću tu kratak i idem. Advokati iz cele Srbije, ujedinite se i napišite tužbu protiv Kona, mole vas građani Srbije, Mike i Makedonija. Doktor Asani, direktor bolnica Struga, je razrešen. Znači, ovaj po grešku izvadio i bubrek od žene u kojoj su i vadili matku i jajnike. Znači, kako je to izvadio po grešku bubrek nije znao i dobio kao razrešili ga. Međutim, sve je ovo neka politika, vidjet ćemo šta se tu muti. Znamo da je sad trgovina sa organima jako popularna. Znači, bežite od bolnica, bežite od COVID testova. Nemojte ni slučajno da se prijavljujete da imate temperaturu, ama nikako. Italijansko vino sa satanskim simbolima. Znači, ovo je pakovka, evo vam pakovka, ovo je italijansko vino. Znači, vidite tu kao ruka, vidite piramidu oko. Da li se to vidi? Ne, mala je slikica. Onda idite na moj profil, molim, pogledajte. Ovo je informacija od pripadnik albanske etničke zajednice Makedonija. Kaže ovako, pozdrav Mike, ova je vistina, ova vakcina je smrtna od Germanija Vest. Izvini deka je na albanski, ama verujem deka go razbiraš. Hvala od tebe. Shpjegoj pse është ndërprer vaksinimi me këtë vaksin AstraZeneca tek e cila ka pasur kaq shumë shpresa. Por tani shtrohet pyetje për shembull, po pse u hoq? To je to video. Do kraja ožujka 2021. godina vojska će smijeniti Joe Bidena s predsjednika sada, odlučivši da neće biti novih izbora zbog izborne prijevare 2020. godina. Znači do konca marta. Da vidimo. Informacija sljedeća. Ovo je plakat na ulicama Slovenije. Ovo je kukasti krst. Fašizam. Fašisti. Naravno Deep State. I oni su bili Deep State. Belgijski doktor govori istinu o bocama i šta radi našem DNK. I postajemo zombi koje kontrolišu sa pametnim telefonima 5G. Corona vaccine is not proven safe or effective. There is no medical emergency. It is a fake pandemic. The coronavirus is in terms of... Nova para od predsjednika Trumpa. Ima je na internetu, prodaje se. Informacija, pravi borac za istinu i pravdu, Stefan. Posle svih napada koje je javno izneo u vezi pojedinaca što uzimaju pare, Stefan se bori protiv takvih i pretnje mu svakodnevno stižu. Stop lažnim udruženjima nestalih otetih beba. Informacija, Srbija. Od gospodin Sandulović, koji što sve više i više otkriva informacije protiv fašističke vlasti u Srbiji sada i samo napred spojite se, jer kad smo složni mi smo mnogo jači. Nemojte da se delite, nemojte da nalazite u svakom čovjeku po neku, da kažem, tačkicu pa ajde skloni ga. Ne, svi da budete složni i da budete zajedno, jer kad smo složni ne može nam niko ništa. Da oborimo ove mangupe pa onda ćemo se narediti, ima za svakog svugde mesto. Dobro, ja se izvinjavam svima, ovdje prekidamo sa informacijama, nadam se da smo uspjeli da vam sve dolovimo. Što nismo rekli ovo večer, molim idite na moj profil, možete da vidite Bidena, danas je bio hologram, polako guramo napred. Odbijajte vakcine, COVID je iza vama. Veliki pozdrav od mene, sa Bogom napred, sa Gospod napred, idemo sutra, malo ranije ćemo ići sutra, 20 i 30. Idemo da imamo vremena da ispucamo sve. Veliko hvala i prijatno večer svima.